米德伦的罗米阿米阿，祈祷每一天。在艾比利亚斯古达邦阿马拉里阿米嘎布伊迪达南，上主从不离弃我们，他时时与我们同在。萨利嘎嘎马布隆平安，马拉兹在吉达阿米拉亚布多苏阿的努嘎瓦斯，姐妹弟兄平安，我们一同领受上帝的话。Suarsa ku tapang, mama fana changra tunika tapang kaku, kawas nangra. Saka pikirit aku i changraan pasarak na iijib sapi kaputaw ako i changraan maro. Tapang kaku, kawas nangra saan. Kasarakan 30siwa atsifang 46 atusir. 上主说，他们要知道我是上主，他们的上帝。我从埃及把他们带领出来，我要住在他们当中。我是上主，他们的上帝。出埃及记29章46节。Sarika kau, anu ika ngaayan tu no urib, anu ika tatiihan tu no urib ira ku kawas mikaput titaanan. Nikau rira, yo lataang ku falutswa ita kangaayan no urib, atu mararih kita langyungyo katatiihan no urib latag sa itu piharatan kita tu ulah no kawas. 无论是顺境或困境，上帝都与我们同在。但是，当我们在顺境中心里骄傲自大，在困境中时常抱怨的时候，我们也许就不再纪念上帝的慈爱。米多伦吉达，我们同心祷告。Tapangau, darajua urarima ai ku pinangan ako. Nikau rira, uyanan to at sa ai ka falis ku asay ai at ulah numiso itakwanan. Sarujulan ako ku falujua amitier itiswanan. To saka pakatinako ako,都你把福利安一说里哈塞，上主啊，虽然我有软弱，但你对我总有不变的怜悯和慈爱。我要全心全意信靠你，让我得以经历你所赐的平安。Pakai ni i tatamaan nay ang anganutapang si Yesus Kristo amitolon. Amen. Nanay mapalamal no kawas kiso，愿上帝祝福你。平安。